il-kap nazzjonalista Elix Borg inqabad ma jafx il-bażiku fuq l-ekonomija. Meta l-4 filgħodu News staqsih speċifikament jekk jafx jgħid b'kemm kibret l-ekonomija Maltija s-sena l-oħra. U reġa' lanqas kien jaf iwieġeb, anki jekk kontinwament jattakka l-ekonomija adottata minn gvern laburista u s-suġġett tal-ekonomija wkoll ikun fl-aħbarijiet. Il-kap tal-PN għat-tieni darba f'daqstant jiem evita milli jerġa' jindirizza kif jixraq suġġett daqstant kruċjali. Waqt illi evita mistoqsija dwar it-tbassir fiskali it-tlieta, Borg ħarab milli wieġeb xi ħaġa wkoll daqstant bażika fuq l-ekonomija, mhux l-inqas għal min qed jittama li jkun il-Prim Ministru li jmiss. Minflok kien jaf biss jirreferina għall-istatistika li tiġi pubblikata mill-Eurostat. Fil-fatt, għall-mistoqsijiet tal-ġurnalistana u għallu hekk. Nsellimlek Dr. Borg, għandi żewġ mistoqsijiet hekk ma jimpurtax. L-ewwel il-bira f'konferenza tal-aħbarijiet il-ġurnalisti staqsew fuq il-fiscal forecast. U inti ma kontx kapaċi tirrispondi. Naturalment, tifhem illi jekk tkun Prim Ministru tkun taf affarijiet bażiċi dwar l-ekonomija. U allura l-ewwel mistoqsija li biex tgħidilna kemm kienet ir-rata ta' tkabbir tal-ekonomija is-sena li għaddiet. It-tieni mistoqsija wkoll inti titkellem ħafna fuq l-għoli tal-ħajja u tgħid kif Malta hija ħafna aktar minn barra minn Malta u allura tista' tgħidilna kemm ir-rata ta' inflazzjoni f'Malta u anke dik fiż-żona euro. Mela rata tkabbir kollox jiet fuq il-Eurostat u anke skont. Minti tafa? Ħanajlek il-gvern jaf iktar minn niżgura ovvjament għandu d-dejta kollha, però hija kollha pubblika ġifieri tafa. Minti tafa? Ħanajlek din hija l-problema ta' gvern laburista. Wara li l-kap nazzjonalista dara l-mistoqsija mill-medja tiegħu stess, insistejna mill-ġdid biex ikollna tweġiba, imma xorta bqajna bla risposta. Dr. Borg, għal xieren ta' drabi qed li inti lest tkun Prim Ministru u ma tafx dawn il-fatti. Grazzi, wieġbek. Ma tafx kemm hi Dr. Borg ir-rata ta' tkabbir. Wieġbek kif temna. News staqsa dan wara l-ġurnata qabel u kien mistoqsi mit-Times dwar it-tbassir fiskali tal-pajjiż u ħareġ ċar li ma jaf xejn fuq it-tema. Will the PN be presenting fiscal forecasts for the Maltese economy in general for people to understand a little bit of what's going on? Thank you. What do you mean by fiscal forecast?